on, yes, on. Asikhulume podcast namhlanje Saturday. Eish, nahurumana. Nahurumana. Ifuna kuthasha into letiningi libaluleke kakhulu and letgoshisa thina abantu and sithatha for granted life on its own, spirituality, sintu, ingolo, yonke, everything we need to touch la sikhona kuthatha khona. And yabona umuntu mombukela from far you're gonna be shocked ukuthi lo munye umuntu une-information so uyaya lapha ku-TikTok lapha and lapha ku-TikTok usengafikanga la kufuna afike khona because you know TikTok kugcwele ama-dance challenge kugcwele ama-dance challenge, so if you don't do dance challenge abakuthatha serious. So Rockman khamba njani? Smart. All is well. All is well. Yeah, no. Our God is good. No, all the time. Opportunity ukuthi namhla sihlangane we're supposed to shoot this thing 3 weeks ago. Because of life on its own, yonke into nesikhathi sakhona and namhla naku final sila. And it's my first day ukuthi shoot ekhaya, yabo? So it means something, yabo? And ngibona the way kahle ngakhona ukuthi no sefuna ngizame ukuhost ekhaya. Why not, yabo? Yeah, because the other time was somebody say host because no host Black Queen. So esinye isikhathi you know belinza utshwala and abanye abantu abafeel comfortable, yabo? But when you're not having problem with that. So about this thing, see hostel lapha, I think I know I sound kahle. Like I ngathi la sound kahle khona, yabo? I put 100. Yeah, no introduce abantu abangakwazi and bafuna bakufollow wishe lento lesitoba the content abasiyibringa to them. Bakucheck lona Nhlanhla wakammbuli wakhona la kaNyamazane ngilakhi leli angathi ukuthi labantu abadala benda njani bathe lakhi Nhlanhla Mbuli anegama linye but angikusoli lona but that why labantu labadzala sikhule basebenza emakhishini yabo. So okay, yeah, you can continue. So fly mode Koshi. I'm very interested about the Lelona, so Koshi. Yeah, no, you can continue. You understand? Yes. So nabangibita ukuthi ngimlakhi Nhlanhla Mbuli. Yes. Nami ngwangwara okay ngakhula ngafunza esikolweni bangibita ngeligama linye. But kwahamba nga-understand one thing ukuthi uyabona abantu abadzala balinyatwa ngilobu kitchen apartheid yabo. So now uthi lucky sho ukuthi bekufuna ukuthi umlungu efe yabona, but yena it's Nhlanhla because belungu they can't pronounce Nhlanhla. You understand? What's the meaning of that? No, you need to give him another name. So you understand? So kwabanglo but asibasoli bekufuna bayindlela bekufuna bakwende ngaleso sikhathi yabona. So into lekhona kakhulu lo my brother. Uyabona sihlale lokishini ya 1214 1214 likasi labo Clever ngisho even nalabo sesiwethu yabo Cherry Beach Clever izinto zakhona yabo mama wethu Clever yabo gogo wethu Clever but lokuhlungu yazi ukuthi into lehlungile leti nsangatethu labo Cherry abashadi inzaba lo Clever but most of us yazi and then lokuhlakaniphela indlela engafuneka ukuhlakaniphela sometimes unnecessary things. iBhayibheli lithi sine madoda singibonga uNkulunkulu babo kuwe wena zodwa kumbe thembi kumbe bane I'm your God, bow before me. Athini uhlanye angeke mina ngithatha kanjani ngibheka ujahile ngihlanye ngaleso sikhathi leso. You understand? Ihambe lento TikTok. Yayibona? Seyahamba yakubamba and seyibukana nawe and ibukana nawe njengalesikhathi ungene toilet wedwana ubanjwe etoilet. You understand? Seyibukene nawe. Yes, sankhona. Bowuthini? That is why angibajaji mina labantu labafika kule level ukuthi bagcine sebabhizi nabo Ben 10. Babiya kule simo lesa. Bebangibo Clever at some stage. Babamba batiwa yakhumbula kune Calabash.
nami ngimncane isibancane leso sikhathi, you understand? Lokhala abasha babhamba bagroova namhla bogogo labagugela emakhaya ngenxa yani yokuswela lwati. iBhayibheli lisho njalo lithi bantu babhubha ngenxa yani yokuswela lwati. Understand? So if unganalwati my brother ne uyafa, you go astray ngesilungu bathi you go astray, uyafa. That means uye weni, yabona. So it's very much important ukuthi bantu babe nelwati, yabona, especially spiritual, yabona. Yonke into leyenteka empilweni my brother iqala emoyeni, iqala spiritual. Ngithenza into leyi-1 ukuthi mawuthi ilwati uthi wena ukhule cishe mhlambe nge-era ye-apartheid experience kancane noma not that much nge-apartheid, yabo. Aren't you thinking le system yenda ukuthi umuntu angabi nelwati lwakhe, abe nelwati labo? Yathi lokho kwenziwa yini noma brother? Okay, basicocela kona besibancane, you understand? But wena as a person lifunde lelwati, go for it. Manje kanje lento leyo my brother sokubamba ukhula nayo uyibamba njalo. Bakhulisa phela lento bayifaka from ekhaya, bayisuka ekhaya nginento lesengiyibekisa. Community iphinze iya esikoleni. Kakhulu isikhathi esiningi sesipenda kakhulu sesikolweni. You understand? And but destroy lento yakuphi yasekhaya. Uchamba nayo ekhaya, you understand? And destroy dismal because ekhaya if nelisiko lasekhaya esikoleni uthola babeke umfundisi nithandaza ekhaya bayasinithandazana but bona babona ekhaya thosa kunalibhayibheli wabona labafundisi mabrada yabona bona labafundisi bona laba ne lento siyithethe wrong, yabo. Okay fine, sisakhule besiya assembly, yakhumbula siya assembly siyathandaza almost like 2 ngeviki manje into le beyimoshe kakhulu lamabrada besikholwa into lesingayadi. That's what I'm saying. Ukholwa into lokuyadi uyaqoqelwa uthi kubona Joshua wabona Abraham, you understand? Siyatshelwa, yabona. But ibukele ke uma sengikhulile sengenda i-research yami mina personal, yabona. Kunalomthandazo lothi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJacob bonke ngokulandelana kwabo. Yazi kuthi kuyilo ma-ancestors abo emaJuda, yabo. But wena uyahluleka ukuthi uNkulunkulu kaKhumalo, uNkulunkulu kaMntungwa, uNkulunkulu kaBanibani ayizahluleka bakulimata ingcobo lelwati awunalo. No, noma You understand? Noma ungaba nalo lelwati, that's why ngithi ungaba nalo uphumela lekhaya. But isikhathi esiningi uspenda esikolweni. You understand? And wonke umuntu uhamba nalo lelwati la kuphila esikolweni. Mawufika ekhaya kube division because bokunika homework. Thank you. Bokunika homework then lokufuna nekhaya unama-duties asekhaya, wena ama-duties asesikolweni ekhaya. That is why namhlanje ngifuna ukusho kubantu ukuthi phela there's one thing lesingayi understand or lesingayadi, yabo. Ukuthi la madlodi ethu etibongo tethu, yabona, ngiyo lela sincusela kwemzala wetinsuku, yabona. Kuthi uma mina ngikhulumisa bona angithi uyamati mkhulu uZebuloni lotala mkhulu Aaron, you understand? Ngikulandzelana kwabo naw bahlanganisa bonke uyababita uyabanqusela uthi labazali ngicela ngikhulume nalomzali kuthi nyalo sengibukele nalesimo lesingahambi kahle empilweni. Imagine nyalo bakutshela ukuthi bathi makwakho lokutayela ukukhulisa nanani so wadlula emhlabeni bathi lidimoni. Lena njani makwama ngabe lidimoni njani angikhulisa ngifundise ekugcineni lidimoni. Okay, angingakinga ukuthi lidimoni njengoba ngitshela nini nibafundisi bemanga ngithi ngimphuphelana ufikelani maka angibonise ukuthi lokho naloko mfana wami ungakwenzi. Why manje akucwele lidimoni? Uyathi ukuthi bakwenzelani abafundisi? Bendela ukuthi angithi sine sima-Afrika sinemihambo yema-Afrika belungu bafike basihlakaniphela bafike bathatha yonke le mihambo besiphahla si-check-a ngesintu ngemathambo, you understand? Labafundisi basaba lokuthi uma utosukuma wena uthi uyahlola nawe into yakho uyambahamba kuthi pastor bani uhamba onithwale awuboni ngani wena ufika lapha ezomeni ushaya livalo mkhiphe lo 200 wokugcina. That's true. Yabona lekufika nje wena elothola ukuthi wena udijele ukuthi nangiphumela esontweni ngidlula eShoprite ngithembela abantwana basingwa 1 2 3 nana lapha yofika ushaya livalo bakhulumela amanye amagama, yabona. Hayi vele angcene ngiyibeke vele 3 days down the line umfundisi uhamba ngeMercedes le new one
igcoke amatayero ufake isuthi lenyuwani basemall nemndeni wakho wena ekhaya lakho kudliwa likabishi lelingana lutho sona sithi siyakhona sisemali kwishumi sona sithi siyakhona imali kwishumi ukholwa yini ngoba uNkulunkulu wethu lesimkhonzayo ne sonke ufuna kusibona siphakeme sonke sibakhe yeah iBhayibheli lithi ekuqaleni komhlaba before everything bekublank njalo isikhathi uvale emehlo akho yabo he's the one lo creator konke akube nelizulu akube nemhlaba ngoba divided akube ne you understand wabona ukuthi sokudalile konke asino wadala umuntu out of his own creation umuntu akafane nabo that is why iBhayibheli lithi sine sinikiwe amandla whatever you say with your mouth it's possible that is why ngoba say ngoba khona into negative yabona ngoba ngathi yawo into vufile it is possible you understand because la mandla esawonika uNkulunkulu are there yabona so that is why labafundisi labanamuhla bakhona ku twista lento out of the word of God yabona bayi twist bayende ibe personal kunamasondo la singeswabale emagama yabo uthi uyafika khona uve ukuthi lo busondo lobu personal kuyaliwa no bala ekhaya if wena uma support lo busondo bala ekhaya get yabona awufit yabona that is why iBhayibheli lithi bantu babhubha ngencane yokusela lwati yabona lo mdzala wethi insuku ukuze sifike kuye ne sindlula la kulabanikati bethu yilaba silethela emhlabeni sibabide ngokulandzelana kwabo kufanele ukuthi ukhuphuka stepisi yabona sibabide bathi okay hey lokho sekungedulu kwamandla ethu thina sesitokuniketa mveli ncane yabona sinomdzala wena njani thula tibusiso so ngicela kubutela umuntu longana batali batalo washiwe esibhedlela babaleka ukhulela old age home bathi nje lemzalo kona la khula khona nethi old age home sengiyamgugisa la khulela khona thosi kwenzayo itinsanzana ama orphanages yes se wenda njani because wona ubala bomkhulu nabomkhulu lefuna abaphahli yena kathi imkhulu amkhulu angel ke leyo iangel maphaya uma utolandzelela indlela tokukhula tabo Moses nabo banibani ekugcineni bawa amakhosi labanyama Joseph ngokuthela Joseph nethi ngokuchaza iphupha lenkosi Joseph bafowabo bamthengisa his own brothers bamthengisa kulenye live but he became a king Moses bamfaka emanjini wahamba nemali and then he became a king David ngaba balabonke yabona so labantu labo ngifuna ukutshela lenye imfihlo lebantu bangayazi bathi uyathi namuhle inkosi yafihlwa kahle angeke ukhule kamnanzi if you become a successful person one day if you want to be successful you must first live like a slave for you to be like a king yabona impilo ngileyo lalabakhula sone lamadlodi abo lama ancestors abo abafihlile kufanele ukuthi baku exile yabona ngifuna ukubeka lula ngecomrade bantu ba understand comrade bathi ukuthi uzidoba ipresident la eSouth Africa uve ngilomdzala yabona bekufuna ukuthi ngabo waya kuphi obhaca boNamibia boLesaka yabo so nakubo kunjalo iexile yabo yabona but babuke 10 years down the line ukuthi babayi into etendeke abayinyangeni abayikogesa abayikuphalaza into ukuthi nje this yabo so yonke into i-create ngomdzala weJesu if you understand kuva kahle but gonna those days mang research ngihamba mangibuta inzabuko yabantu abamnyama ukuthi bebangana sonke bebangayisondweni like lisondo la creator nabelungu thina besihamba ngesintu sethu sihamba ngeculture and into tendeka anything was possible you understand yonke into yachamba nale system apartheid but into lengivisa kuphela i1 ukuthi mabaletha iBhayibheli la divide la shay divide and rule automatically you understand so nathi siwinile nyalo 1994 sibuyile back elivini why singabuyanga emasiswini wethu why we never go back where we coming from wende kaleni ngeke ngeke
lapho sebasilimatile. Yeah. I want to be honest with you, yabo. Yeah. Ngoba uyathi ukuthi belungu basihlala phela ngani. Yeah. Thina bathola thina bantu abamnyama sinala amanye amandla kanzima kakhulu. Yeah, that's true. Thina phela siyakhona kuyinisa imvula. Yes. Umuntu uyakhona ukukushaya ngetulu nyama. Mm. Yabona nje yonke lento onke lamandla kaNkulunkulu sinikwe wona. Yeah. Belungu bafike bastudisha amabrada. Yeah. Basiyenga ngesibuko. Yes. Singiyotibona. Yeah. You understand? Yeah. Basiyenga ngesibuko, basiyenga nje ngema basithathela kwasani, basithathela imfuyo, basithathela iland, basithathela bonke. Yeah. Ngani lethi ngokusiyenga. Ukusiyenga nalobuntu bethu. Nalobuntu bethu. Phela lento ifana njengani Yeah. amabrada? Yeah. Ifana njengokuthwala. Yabona kudzala kuthwala bekungasisona, bekungasirong. Basho njalo. Yabona? Ngokuthi bomkhulu wethu uyabona nabo 3, 4, 5 bafana. Yes. Ufuna bakhona ukubondla yonke le mindeni. Yabona? Yabona. Kube nensimu, Yeah. kube nemfuyo, kube nako konke. Nabantwana. Buka lokumnanzi ke ngokuthwala kuzibekele Yeah. bekungabulali lutho. Yeah, ngaleso sikhathi leso kwasho njalo. No, bekungabulali lutho. Lento ngaleso sikhathi leyo beyivela ngikhanuka imbuti. Yabona? Iye lapha esibayeni. Yeah. Yabona? Sinethatha nini? Imbuti ifile, mara siyilahla ekhaya kunelisiwe lakho. Yabona? Hayi namhla ngikhanuka ingulube. Yabona? Mara le ngcebo la ekhaya iyanza. Yabona? Kwahamba sayi-misinterpreta le nto thile. Yes. Yabona? Fana ukuthi bakunika information bangakuniki yonke iphelele. Yes. Yabona? Bathi uyakwazi ukushayela imoto. Mara wena uma ulayishe abantu ushayela imoto abantu bahlala bathuka. Yeah. Ethi nawo nje nawo yeke iclash abantu bathukile bathi sitawufika. You understand? Yeah. Akusukushayela. Bantu kufuna balale ebuthongo bathi yilo bhuti ushayela kamnandi. Yeah. You understand? So nasempilweni kunjalo. Babanika le information. Bahamba bahlanganisa nezinto leti wrong. Uyabona? Yeah. Fana njenganyala angeke ukuthi wena ufuna ubiya kufuna impumelelo ukuthi la ekhaya kube nemali nani mara awulali wena. Yes. Ukutshela kuthini lokho? Awulali. Wesiphathi nempumelelo oyifuna kuye lo muntu oyifuna kuye nohluphekile. That's the thing. Buka ukuthi wendani lo muntu lokuthwalisayo lokunika le sithwala. Ukutshela ukuthi utothola i-tender noma ya 3 million noma yamalini. Wena ngena ebank uyongithathela 1.5 uyilethe kimi. Wena ufuna le clean leqhamuka le bank. Yayibona le bank webantu. Yabona uyilethe la kuyo. Yeah. Wena le yakho solo ibita leti poko. That is why konke bobona ufa. Kulahleka konke. Indzaba kungasali ukuthi base kusalele abantwana. Hey, thuma truck analo mfanele lomncane. So bangani basi ngathi nganalendo leyo ukuthi imfihlo usabe kukhomba lomunye ukuthi ufuna ichubekise njani. Hayi, akusilo liqiniso lelo. Yeah. Unalomunye lomnye sisi wasemaputo ngimlayishile mina. Yeah. So uthi lo sisi saxoxa ngathi mina sisi nina nisuka le maputo nibasebenza ngale nto babo auntie. Yeah. Kube lethi nto dithu. Thatha ngale kini. Uthi lo sisi buka ke la ngihlala khona ke a third house from la ngihlala khona. Bayenda njani? Bathatha khona. Lo muntu lo fika tothatha lendo itomsebenzela noma le 10 years or le 15 years. Yeah. After lo mnyaka wa 17 utombona lapha kuleli khaya sesidatshana. Shova amabhara akasakhulumi. The very same person le besimsaba simhlonipha. I'm telling you my brother. Lo muntu le bekaduma atiwe ukuthi ungizibani. Ngala ufile ngale uyasebenza. Ngala ufile ngale uyasebenza. Because mina ngathi silapha ngale ngala ngale bafile ngala basebenza. Yes. It's a vice versa tokusho. Yakuza abantu kwenekani. Lesikhathi yena duma into takhe teneke. Kunebantu labamsebenzelayo. Yabona? Kunesikhathi sakhe ukuthi ba after isikhathi esingaka nawo phela sekufuna uyosebenzela lo munye umuntu. Yabona? They bashofa amabhara as we speak bakhamandi usuku nemini abalali abakaqokuthi icathulo bayahlupheka. You understand? That is why uva abantu basemaputo but sina ngamanje sitetho sebenza sifuna le mali le straight. Yabona? So abantu babona ukuthi hey one bayaduma bayiphetha. Okay, one usebenze kuphi lo muntu even iBhayibheli liyasho kahle ukuthi indoda nendoda ayikho umjulu kwayo. Wena nje 1 2 3 overnight success. Yeah, uvune imali. Wendeni indlela engaka. Sethine sesiyakusalutha we bow before you. Yeah. Why should we bow? Ngane ngene le create isystem ye ANC ukuthi sihlonipha lo nemali.
kuthi umdzala umemncane akusananzana then labafanyana basizelele yeah basithume yeah biyala angithume mfanyana amncane ke no, it doesn't work like that my brother. It doesn't work like that. uNkulunkulu wonke umuntu umbekele inzima yakhe nesikhathi sakhona yabona. That is why one utothola indoda kuba inhlahla kuba very rare yabona labantu labakhamakhaya labasebenzayo bavuka baye emsebenzini nani bakhile emakhaya laba boku hasila akusirongo hasile ngifuna abantu bangivekayo yabo akusirongo hasile but hasila with the vision nangesiphiwo ngoba khona ukuthi isiphiwo sakanyoni ukuthi hathi thina saphiwo vele ukuthi thina sihlanganise sibe nemali you understand use that thing ungayibypass impilo kubantu bashaqwa idabula sengifuna kufana nababe Robert Gumede babe Robert Gumede umuntu uhlala naye phasi uyambuza utokutshela ukuthi nomfana wami ikhambe long way lo babe libeka career le eGalfini beka career lamabhungu la kayedlala igalofu utokutshela ukuthi ibusiness yami yokuqala bengithengisa in that is why namhla ngiyadeserve lokuba nemali so but wena sofuna kufana nababe Robert Gumede sasekuseni. And what makes us ukuthi if wena my brother uhluphekile uzofika la khona so why ufuna ukuhluphekisa mina and leso sikhathi leso uzamhluphekisa ngimi uzofika la khona wahluphekisa kunabanye bashona ngiyabekisa understand don't give up teacher impilo ngalenye indlela indirect but wena ngiyazoyipheyisa like lento leyo lakini lento lokubala yona yabo lomzana unalenye into lebantu bangayadi mabrada yabo yabona le nto yokuthwala le I just want to be honest with you mina ngikutshela one thing mina bonke abantu abathwala bangifuni I'm telling you ngisho ngifunze naye out yami so ngikhula naye nani once wayakothwala siyacabana and asibangilutho uyakufila usuyafika uyangifila ukuthi njani yabona one into lenyeyisa ngebantu bokuthwala i1 uma aphila nawe nganonitshela umngane wakho nihamba ngemoto yakhe yokudura nenda bonke yabo one into lot ofuna kuyena ufuna ukuthathela inhlanhla yakho that's why ngisafuna siye kuye vele kube uthathe inhlanhla yakho akumuke budoda akumuke buwena bakho usale nje uligogogo naso lapha enjani akulaqazi lekhatha kulaqazi silabantu ngikhumbula cala wakhe lo hamba nasibani anani aphila njani ababi ne-solution yaloko bantu what happened now besingathi you understand blank you understand swela lelo wathi nje okusho number 2 lo muntu uhamba nani ufika lafika nani khona unithengela tshwana unithengela inyama nani akanathi akadli lokudla phethe ibhodlelana lemanto yanibuka no observe nonke nje yanibuka yatathatile niyagijima busy basebenzisa lo muzi wetibungu yabona tibungu uthe kanjani nakuphuma bonke neshovana lapha neshovana lenyama mara anlambi that's the worst part neshovana bamba inyama bamba utshwala leso sikhathi uyabuka umuntu mhlambe ku account yakhe unayo 500 rand ukuthi angathi thengela tshwala bahlala tshwala sidu so sayivile phela lapha yobuya suthatha akiwa phinza athole nemali mara on top of that what about his or her dignity ngoba bukele lapha lesikhathini shayisana ngathi ngoba ngithanda angeke ngibithe amagama ebani yabo lesikhathini shayisana kufana njengabo kuphosa imali yabo ngifika lapha sashayisana wonke umuntu uthatha 200 lo muntu ufuna ukuthatha ekhathi sishayisana ngiyatsinzela like insinini kunengadi lo munye ungisiyengela izipho lo munye kuba nengadi lelichitheka yabona ayisongilibakile yabona that's a sacrifice yabona yonke le the wish kuwena akanaki phethe manje amancane kanaza kancane yanibona ya observe uyahamba ehlale sentini yaduma kuba mnandi angisakhulumisana nisanda hlupheka into yakho iyabrika atendeke kuba uyahlanganisa akusendeki that is why ngithi mina abantu babhubha ngani ngenxa yokuswela lwati so ngifuna sibiyele emuva umuntu uthatha kanjani inhlahla yemuntu ubona njani inhlahla yami bayithethe ngiphila nawo mina mabrada yabona so ngihamba nawo angihlale ngingakwazi ukuthi ungizibani okazibani yabona into bokhona lelo langa lelo ngithi mina
asungitshele ngabunyoni ukuthi bathi bunyoni bekwendekani Yeah. yabona Yeah. and uyoqoqa freely Yeah. out of your good heart yabo Yeah. hayi bathi mkhulu phela and what Mm. and anything yabona Yeah. and mina I grab that information Mm. ngibuyela kuphi esigodlweni sami leli altar lami leli uqabula Yeah. yabona Yeah. leli altar lami Mm. le confirma lento Yeah. itsho lo yeah it's true but okay ngiyalo into ongayenza ke hamba umpha lo 5,000 rand awubambe ngesandla Sandla sakhe. ubudo sile ayikazi yangipha imali ayikazi yangipha lutho Angayiceli futhi. angayiceli nokuyicela out of the blue Yeah. wena umtsala kabanjani isande ngijuzi ukuphi Yeah. akuphe 5,000 uyithathe either uyifaka on your wallet or uyifaka wherever iyothatha kwasani angihla ifaka khona kunema belongings akho Eish. i-wallet yakho inemakhadi akho inema-ID akho konke kubita wena Mm. you understand Yeah. whatever belongs to you Yeah. kulapha on your wallet yabona uyalifaka lonke leli 5 blocks Mm. yona yentani angithi imimoya ubumnyama yabona ithatha whatever konke lo yakuthatha konke kubuyela kubani uTova sohlala eCape Town so ntana so operator leli card lakho leli lase Capitec or lase Standard bekufanele ikhiphe le 800,000 bekufuna iyohlangela ngale kuye le mali konke lebefuna kube kwakho iyohlangela ngale kuye Inhlanhla yakho yonke. that is why Mm. yakuzobona ngani Mm. if ungahlakanipha or ube nenhlanhla Mm. or madlozi akho asukume fast Yeah. uyilungise lena Yeah. utombona nga speed Mm. tobe sela la eceleni kwakho naka uthawu lo wena bongasabambi ifoni yami sona ngakugcina nini Ngizafuna kuye lapho yeah. wena mose ngakugcina nini ungasabambi ifoni yami Yeah. ngitext angikufonela something went wrong Yeah. uhambile wena laba bakini bakuhlakaniphisa Yeah. yabona Yeah. bakuvula amehlo wakhona kuyini tabhimba leti ndoda yakhe Eish. nathi bhimba leti ndoda yakhe ne wena somthakazi wena soyathakatha wena because wena ukhona kwena kanjani khona kulungisela into yakhe yeah ukhona kubhika lento yakhe leli lekuphazamisa yayibona awuthi ukuthi ngani abalali nabantu Most of them vela balala. phela nyalo bafika nyalo basijabulise kube mnanzi bathenga tshwala bathenga inyama bantu batana jabule nani if wena ungamlanzelela nakathi uyakuthanda athi asambe endlini yami kumbe Steltas kumbe Shandon Lazabondo. yeah lazabondona akalali and yena angeke abe necherry yena uma ungathi hey ngiphethe bo cherry phela mayelo bona se white river nani Yeah. next don't komba nonke usinine hlala lapha Inza. kune secret room lapha Eish. that's where the altar is lali altar labo likhona khona Kahle kahle. that's where they bow before it bakhulumisa leti ndoda Mm. lo ngeke utibone wena Mm. phela lo muntu nakahamba ayothwala Mm. bayamgqaba Mm. bamgqaba la endlebeni Mm. bamgqaba la ngasemeshweni ngeke nethi ubone yabona Mm. yena ibonwa nguye iviwa nguye iunderstandwa nguye Yeah. yabona Mm. wena nje uthi ubonela nje you understand Mm. so lapha kulelo Mm. kunala aguca khona akhulumise leti ndoda yakhe khona Yeah. because lesikhathi ntomtshele nokubuka sasa labantu bakho ngiyababona bayi8 bayi9 Yeah. bafake la kule viano yakho Yeah. nala bayi3 Mm. ngifuna kubasebenza that is why uthola bo cherry uthathe cherry clubini uhamba nayo mara ulele la kule cherry ivuka imandi Mm. yayibona Yeah. ivuka imandi Yeah. mina from experience kunalomnye cherry if I may tell you my brother na Yeah. icherry siyasomana okay sharp Yeah. siyasomana 1 2 1 2 1 2 Mm. inhle icherry Yeah. lokuthi inhle lokuthi nami iyangithusa Yeah. sesihlala Mm. hey ngihlala sentini Yeah. muhle ngisese nami ngiyakusaba Yeah. uthi akani wasaba wena you are my type usho lo cherry uthi no what do you mean I'm your type Yeah. uthi but let me tell you a secret mina bengijola nemuntu lo onke malanga ekuseni ethi nazivuka 150,000 onke malanga mhla ka1 nje mhla ka31 utonyamalala nama 4 days 5 days akutshela ukuthi Net mabalele kanye bavuka ekuseni. Yeah. Mm. Billionaire manje. yeah uthi ngathi sita ngeke ukuthi ngakhele makwami elikhaya
ngithi ithengele iflat ngithi ithengele 2 imoto Yeah. yabona uthi uvula isupcase yakho yangikhomba nje labo Gucci nalabo Louis Vuitton Uhamba ngani? Isinone semanje. uthi lo chair angifuna yinye naye imoto yathi uzikwendekani uthi nokwendekani uthi there was a time nomuntu waguquka wabangiqhamu leyo kham yamakham Zakhara. uthi waguquka wabangiqhamu uthi wambuta wanting ukuthi ucabanga ukuthi yonke le ngcebo ibiyaphi Ubuta lo chama. yeah ucabanga ukuthi yonke lento le uthi lo cherry ngaba nenhlanhla lokuthi nembeza wami wakhuluma nawe wathi play along ihlisa moya uthi into lengabaleka nayo kulela khaya esentini nethi ngabalekane ifoni yami lebe ngiyibambe ngesandla ngashiya konke that day unfortunately sengibaleka wona ama brother sekulate lento seyingihle sibeletho uthi uyabona umuhle njani angeke ngibe nebantwana in my life ndoba umhle mahala nje ngize ngigugele you understand the way labantu bacruel ngakhona they can do whatever it takes net ukuthi babe nemali ukuthi wena ulimala kangakanani kukwenta akanenzaba yena ufuna imali Yaso ngani bantu basimo uthatha kufuna ulimali nembeza ungabe nayo. Yeah. Bathi limata nembeza. yeah bathanda ngokulimata nembeza Yeah. you understand Yeah. fana njenge netinkabi kunjani babulala abantu Yeah. bathanda bakubulala nembeza Yeah. yabona ukuthi bangathamba ubulala lo awubuthi no questions asked na imali yakho abo you understand Yeah. so nathola nakho kunjani Yeah. yabona so bantu abavula imehlo ukuthi hawu lona sifunze naye wasiyekela emkhathini isikolo Baba rich. oba rich Yeah, kanjani out of the blue. yabona bantu babulawa yini usela lwakhe babrand yabona Lo outlook obala yona ngesibale negama before sicala kushuta uthi yona nesiphiwo and he's not aware. yeah Ngile sahlala lengena sicoca about something and he told us ukuthi baya bamhlabela ingane. Yeah. Baya bamhlabela ingane emngane wakhe. Ngilele ukuthi babulala nembeza. yeah Ngena lapho kule secret room bakunike emkhonto. yeah bathi bulala konke lokho vele Bathi Dr. Vela kucala kubulala. yeah so that Bavela guy yini bavela kubizwa lokwazi. Yeah, lokwazi. Uma bafika ngala kufe umuntu omncane. so labantu labo angithi wona bhuti uma sewuyale bantu abaningi bayiswa ukuthi sengifuna kufana nazibani yabo sengifuna kufana nazibani Yeah. sengifuna kuba Julius Malema Yeah. that's why ngibala ama politician because I know ukuthi yabona Yeah. nami sengifuna kuba ngizibani ngenxa yenhlupheko yabona nale pressure Yeah. yabona ukuba under pressure Utifakela yona mara wena. utifakela wena le pressure Yes. you understand yeah ukuthi hey bese kuphi Mm. hey bese chaotise Yeah. hey ubuzibane bafakela kuyakushisa Yeah. ube labantu abaphuma lapha nabathatha umfakela ukushisa abalali Bazoyishiselwa. basayishisela Endlini. you understand Yeah. so thina abantu hey bosibani nabosibani Yeah. hamba uyospend imali yakho yokugcina ufuna ukubhadalela abantwana bakho school fees ulungisa inkinga yakho hamba uyospend le mali ngoba solo ufuna kwena njani wena ufuna kufitha in iproblem yabantu bafuna kufitha in la wafitha khona bantu abakufuni wena Wena ufuna wena ufuna ukufaka you understand Yeah. that is why uthi lo munye bhuti wami mina noma ungahlali ngangithanzi ku-right angisiyimali Yeah. imali wonke umuntu uthanza imali Yeah. Sonke sicommon ngento leyo. ngento leyo-one yabo mara umuntu ufuna ukutithanzisa ufuna kutrenda ufuna kwatiwa lokushini njani okay siyakuva konke sokutholile konke sokutrendile sokutholile konke lokushini then what and leso sikhathi una 45 uyintombazana una 2 bantwana banabo babo wabo Yeah, labahlukile. labahlukile what do you expect yini ucabanga ukuthi into yendeka Miracles. ma-miracles Yeah, miracles. elokishini lakho basakufuna awusimuntu lo-travela ukuthi hayi elinye ilanga lokuthi ujubu ibhenki bopitori bangahle bakudobhe bakukhile ula Yeah. sibuke wena Yeah. ngala uyatata utshaka suyiclear what do you expect Miracles, that's what I'm saying. Miracles. and on top of that uyakushela bhutize nanga uyabona bhutize ukuthi hayi lo insanga yami maybe singaphusha i-life Yeah. uyathi isebentela bhutize ukuthi hayi singalala sidlile Mm. ukuthi wena akanaduduwana akanamoto Yeah. imoto kanti iqhamuka kuphi ezulwini bayidilive ekhaya Yeah. akanamoto akanasitayela Yeah.
agcoke ngale ndlela Type ufuna ngakho yakho, type yakho type. ufuna kwenta keni wena one ngoba phela umuntu wakho kuzabe type yakho one into yokuqala yendaba usilungile Dibuka wena. uyadibuka wena yabo Uthelo yathi tape back cause wena umkhombelana lo munye umuntu. uyayibona Why logic yakho naye. why wena ungathathi lo muntu lo epapa Mm. asambe salon ngena lapha mina ngihlala lapha bangilungisa tinweni Yeah. wena ufuna bakunde so Yeah. bakwendele type yakho Yeah, create. ngiyakhetha mina yabona Yeah. ufuna bakugundele style lesi Yeah. uthi ngicela ugundele ubabe le style lesi Yeah. mina ngalapha ngenta ama 1 2 3 Yeah. yabona Yeah. nasiphuma Mm. singena lapha Mr Price Yeah. kumbe kuphi whatever store yabona ngicela ngigqokiseni lo babe so angitendele wena le type izoba kwatendele le type wena You know what they say? Mase umindile utokushiya. hayi Usho njalo phela. i-mentality Basho njalo. angithi yakubendana Yazi nzaba, ngilo sibona babashiyile labantu kanti. and futhi plus abanama limits Mm. ukuthi nje ufuna ukuthi icoce nomfati Yeah. yabo angeke ucoce ukuthi iphela babithe ngiphe 4000 akusithi ngithi ucoce le Awucoca phela. uthatha 4000 ufake ebeleni Thuba ziduma. ulungisa ingadi yasendlini angithi Yeah. so wena sococele Elizabeth na Sophie nani Yeah. ucabanga ukuthi bato act kanjani ngoba nawo bamfunela 4000 Bamfuna vele. Bamfuna. obvious vele bato iletha le chaos Yeah, bayifuna. Yabona? Yeah. so into lekhona bantu baphilela abantu Mm. yabona baphilela ukuthi bantu batothini ya nathi ngendlela kuthi ngendlela ungabuka impilo yakho ukuthi isana phela this is my life at the end of the day yabo mina ngiyithanza njengoba iso Yeah. yazi ukuthi mina njani impilo uve bathi bora njani No vele mawulo muntu lo ungekho kulabantu laba. Ukhona understand nesimo se spirituality. Wathi uyabhora. yeah and imnanzi Yeah. because one Mm. nyalo mangata thuma ndo batala hlaya eceleni kwami Mm. atofuna amasava Mm. 300 Yeah. yabona Mm. nangwathengele asijoli Mm. angeke ngihambe nawo Ahlala lambile wathi. ahlala lambile futhi mantombazane ahlala lambile Ahlala lambile. yabona Yeah. ahlala nganamathatha Yeah. mara umuntu uthi boyaphi sesunganamathatha ulambile Yeah. unganasavana boya kuphi She knows very well ukuthi nemuntu ofana nawe. you understand Yes. so ekugcineni Mm. uthi phapha awusana lutho Yeah. wena ngoba wendani uphilela abantu Yeah. wendela kuthi Needs. wendela kuthi Mm. bozibani batotsi Mm. lento ifana njengemoto Yeah. imoto mabrother it doesn't matter ukuthi ngiphi imoto Yeah. as long as imoto ithatha from point A to point B Yeah. but utothola umuntu uyofuna isikweledi la ngakakhona ukuthi maintain Yeah. ngoba bozibani nabozibani balale imoto leyo Mm. Mm. and bozibani futhi bathenge cash but maintain le imoto Kumbe banale nto lesisho yona. yeah or banalo ungana bungozi Yeah. yayibona Yeah. so wena ekugcineni ufuna ukufaka you just wanna fit in iproblem yebantu bafuna ukufita in Yeah. ungambuta umuntu ukuthi okay then naso fita in then what awunampendulo No, inyalo futhi lento i-expose kakhulu futhi la eNasport. Angeke ngibalele ama-club because uyawanothisa lama-club lakhona la eNasport. Even nalo lokhu sekuyendeka. Uthole umjida umfana lomncane ofana nami. Phatha iphone yokugcina yenta ngathi 30 something thousand. Yeah, almost 40. Ngihlale eflatini, ngihamba ngecar every day, ngigcoke designer clothes. But angikaze ngive ukuthi ngilethenda lengitholile. bamhlaba futhi lokho sikhathi sijika Yeah. siyabata ngesibabide ngemagama Yeah. yabona Yeah. uma bakuhlaba Mm. lo muntu lokuhlaba Mm. usuka thwele mabrother yabo Mm. ukumuka nobudoda bakho ukuthathela whatever that is yours Yes. your onke ama belongings lebe kufuneka ukuthi ete kuwe Atabuni. yaya kuwe Mm. and yona Mm. yokunika le 100,000 athi ihlale lapha Mm. for 8 months Mm. abhadale futhi ana problem yabhadalele phambili Mm. wena ukhazo yini Mm. hayi 8 months angibhadali Mm. ne-iPhone yadura nekari Kude lokhu koleta. impahla zokudura nani igrocery iyangena Yeah. awubuki ukuthi what is the impact after that No, we don't. lo muntu one anihlobani Mm. yabo Yeah. kude le la nihlobana khona ukuthi Yeah. ubeke umzala wami uyangithanda uyangicabangela Yeah. nethi awuthi kuphingana ukuthi wayi lo muntu ende so Mm. kuyogcina okay kuyogcina ngani ke Isphetho sakhona. siphetho saloku yini Mm. yayibona Mm.
so bantu bachazwa ngiloko nje hey ugqoka ama what okudura emagama vela ngaviyana hey okay siyakubona konke lokho but siphetho sakho siyini wendele lengaka ngoba phela mina nyalo you understand mina nyalo if ngenda something ngiyendele president uyowati womhlaba wonke ukuthi mina ngenda something ngendele president bangitransferela 5 million that is why nginalethi into lenginayo yabona but wena nje out of the blue sewena nguwe yini lengaka and west party yayibhlungu khona lento la ibona ngozi inemgozi lento lengishayo ukuthi kude namnyelo mvusako hayi phela ngeke lelo wena ba ungamvusa lo muntu bakulwisa kulabantu abala emaceleni angeke vele because ngandendo le ayisi natural bakulwisa labantu bathi if lento la be straight kulula ukuthi ngivuse umuntu bathi wena unemona naye bakulwisa unemona naye labantu bamlwela kuye uthi thola ulimala unemona nalomntana ne boss unemona ne boss wena understand yathi mari boss wena yathi boss wena ngesipitso soshayekile sovuka tingathi nana ngokuthi wena wendeni ukhuluma iqiniso you understand so leliqiniso kufanele selikhulume nini njani ngitshele umuntu straight hey mayoli man yathi ukuthi mina ngena njani ukholelo umunyelo wangisukela lapha Coyotes lengangimusho igama lakhe wangibita so ngibita ngesandla uthi nami ngathi unabiya la wasukuma lesigijimi sakhe yabita iboss masela lalela yabo le boss yakho beyilala ekhaya edle ekhaya akasi awe yona le boss yakho le to me beyigcoka impahla tama ngoba umthetho ngisho njalo azange abuye ngoba ufike wakhuluma iboss yakho usiyaqinisile uyaqinisile awungibiti isomi nomngani wami umngani wami you understand let's meet halfway yebo futhi nakhona but nawubona eqala wena kanti iqala nami nakubona eqala you understand ngamtshela so ukuthi beka la ekhaya lo agqoka impahla tami adla kudla kwakithi abomthetho ngishone so wathi nya azange sababona futhi baphuma bahamba so into lekhona umuntu umtshela nje straight ukuthi emabrother phela wena umngani wami mara ngiphakile mara to be safe like lento lena ufuna avoid lezi nzalo cishe utohlangana nabo khona unless enhlangane Shoprite you understand but some avoid lezi nzalo letso nje nzalo tshwana you understand mofuna ba safe njengale more gifted kakhulu my brother you need to avoid such areas. Thank you wona the way uyibala ngakhona mina njengami I'm a gifted person yabo umuntu wesithunywa lo munye sathi sihleli lapha e013 ngambonela into yakhe ngatshela lo muntu khona omunye lo wangikhutha semabhali uphilise into leya ikhulumile ingiyo exactly ngagcina lapho yabo yini ngoba sifunda yabo so into lekhona vele you avoid such places lokuthi inzawo nya yabona fanele njalo imicimbi ngoba bathi Thanksgiving now and then or ngemcimbi wanda umcimbi mina lelo siwanyala mina singane attendance kuthi ungathi birthday yakho letha la ID yakho ungaphela yo ungaphela phela birthday yakho uthola ukuthi wena nyalo uyabona nyalo uJuly uthola ibirthday yakho kana birthday yango February uyokhohlwa next year say sebenza njani Thanksgiving ibirthday emsebenzi wokubonga Spaniana lapha edlaleni nespan sale span sekufuna kuthini bangaphandle sikhamba sitodla nje lethi inyama sidla lethi inkinga teni and ungaphathi lutho awukutshela kahle phathi lutho sale span sale span sikhamba sithatha kuspan sespanini basespanini bona basipana ngayo and abadli lokudla so like I said earlier on abadli abanax baphethe manje ngesikhathi labaningi bakhona ngani ba observe nje yonke into nje and once ungaba smart abakufuni angeke bakufune especially me I'm telling you my friend abakufuni mina ngakutshela ukuthi bani labaningi labathwele labaningi nongabathi nawo la elokishini ngaba ne license kucala kunawo understand at some point bebadonsa mina ukushayela imoto tawo but not because of lendo lenginayo okose ukuthi bangiflash
ngifuna sikhulume about ukuthi mabathethele inhlanhla uyirecover njani like lenhlanhla futhi ufuna usebenze because bayithatha lula phela fast ma 10 minutes ufuna usebenze ukhumbule ukuthi wena ngilawo wena seyokhumbula kahle ukuthi kunebakini lobo ngaba recognize mara ucala kuba recognize you understand nguwe yohamba now serious nguwe yohamba uhambe ufune lwazi nguwe yohamba unzinze lwazi until uzuligrebe lonke lelwazi liphelele ulisebenzise lokunceda maka wena lwazi mabrother uyobutha sova bathi nguwe lobutha tikotela lobutha amabhokisi nani so kude lo tokwenda yandlula yena uvale amafasteri eviyani yakubuka kancane awusakubingelele ngombingelele and ungakhuluma iqiniso bathi bazinomona na njengoba ushilo that's the thing abakufundi vele ilona vele inekwana kanti lokuthwala banetilwane budi ngathusa abantu basibahlala etiteni class bahlala ukuthi abalali kunalomunye emndeni ngimatiko lonemali engimbide ngemagama lapha kamasipala unalenye contract lenzima kakhulu unema truck lapha kamasipala ngayikhaya lakhe one time ngiyodropa abantu ngilayisha abantu ngathi uma ngidropa abantu ufuna ngiphume nalabanye ngaphuma nami seswazini uphuma lakhala lo sesinganti ngiyambuza sesi manje wena ngiyokushiya kuphi uthe ukuthi mina vele nyalo indlela ngifuna kuyabhoda ngekhaya buke labantu mos baphuma bajabulile baholile banemali uthe ukuthi mina ngiyangifuna ukuyenga uthi mina indaba uthi mina ngakutshela ukuthi lapha endlini ngihlala na 4 boqhama mnikade lekhaya akahlala lekhaya unalelinye lekhaya and wena nawe manje usuhlala kuleli khaya mina ungikashile ukuthi clean le ndlela ikanculi lethi bani lawe hlala kweclean hlala kweclean uthi ngihlala bokham nathi uphakamisa amakhetheni nakham longa uyakubuka kwende lutho uthi ushone emakamereni nakham longa yabona kham ngamela nakham wena uthi ngathi ngizinya complain bathi uyafuna umsebenzi wakho ila uvala la organ and yahola lezo sikhathi uhola qoba imali to nasekhaya impilo leswatini ngabolo sesi sica yanjini nakathi yabafonile ekhaya bamtshela sesi beke as long as zilitini udingakwendi lutho qhubeka yakwesingene lo silima tayini ilima talo nembeza ibulala lo nembeza awusana nembeza uthi lo sesi ebhuti ngicela nje uyongibeka emathamo ndomyena mama malini uyifuna ndomyena mama malini ngicela ngibeka emathamo sengifuna kuba sekhaya lokhu bengibasabela kole ekhaya sekwendekile le business seyivukile yasekhaya ngifuna ke ekhaya driver bhuti ngombeka straight lebo Chappies Reef naye lenyinde phela njengoba wena lo sesakutshelile so le oyaphi sona lo sesokutshelile you know that akathi azangabe nelo next just into akazangimtshela most of the time labantu baba aware yena uaware ukuthi lo sis so aware but mina as a driver yabona awuthi mina kwanami akangifuni ukubamba ngeyafclutch akangifuni ngethi ngoba business wise mina ngimendela lo msebenzi lekafuna wona yabona but kimi kwanami ngibamba ngeyafclutch uyangadi mina ukuthi ngulonjani but angeke engage yabona ene minimal akanginiki so uyangitransferela you understand bonke abantu abathwele bhuti angeke bakunike imali cash so une gift uma une gift ingafuni kuba le yakho labantu bakho ba strong yabona that is why you transferela bhuti and 1 2 3 in say laba week mina imali hey bathatha nayo ukhwanyana lokuncane mina nang 1000 ingiphozo nasetulo cabanga ungathenga ama-ice 1000 rand baya 1000 abathenga ama-ice uyayibona so that's how they operate so mina beke ngiyangibude because mina ngisemsebenzini yabo lusesongichazela wahamba for good and yena matruck akhe lapha kamasipala ashaya imali toto ngizimali usezulimele but on top of that lamakhaya abahlali kuwo awudibuti ngani ukuthi lapho balesi babita ngabo lomdzala lo muntu 6 makhaya nantswemi abahlali kuwo bantu ukuthini kuwo
ngoba phela funa ukuthi and onke lamakhaya 87 Yeah. ana garden boy ana yonke into awudibuthi manje le family yakhe ayihlali yahlupheka kwasiyona family his own family his black family ayihlali yothi hayi unale cherry yakhe yase KZN ilele lapha nakhona inhlanhla bavamse kubhuka no nakhona basuke bayoyidla lesibelethwe basuke bayimuka lenhlanhla you understand lento isuthi lo mlethe ngiyamfuna uyabona approve yeah approve you understand so bantu still ababoni ukuthi kahle kahle yakwenteka abafisi kubona bananzaba futhi uthi sibanibani no inkinga sinemato ngile social media ngifuna posta nginatsa ini ngihamba ngani ngiphethe ini ngigcokeni that's the thing then watch it and everything lokho umuntu akasakunako uyobona masekehlana nalama problem manje and one thing lento lebhlungu lama i-TikTok into ngiyakhipha rana i-page YouTube into ngiyakhuluma mara umuntu uyendele very same thing lento bayikhulumile that's the thing my brother bantu babhubha ngenxa yokuswela ini bathi nyalo lwadi seliduzana phela sisithola lula No. iBhayibheli likhona la efonini nawe nasikolo my brother isikolo sembili yeah sikolo se-life angikhulumi ngaleso ayikuthi asifuni kuba naso lesikolo by the way ayisithi asifuni kuba naso no labantu labanele esikolweni bafuni labantu abaphethe lesikolo yabona ilona because ngani lenye into nje ukuthi njengoba ngihleli nawe nyalo la sikhuluma about this thing understand ngithola ngihleli endlini yabo ngishayekile ngicobekile nanana nginaplan kuringa ifone khamba njani ukungithi ngisendlini ngihleli and sicatha kucoca lento leyo yeah wendana apha endlini acoka manje nanana ngidodokulanza yeah bayindo la ngaphandle leheavy sambe kuba busy down nana and lento le ikhulumile iyenteka nayo iyenteka but ngithini unemona yeah unemona lo analutho yeah kana lutho ibuke ngani my brother ke ekseni sebosubuyile sebakulethile angithi yabo ekseni bakulethile lo muntu uhamba overnight kusinjani awadi usele nabo bonke lamantombazane imali ikhona yonke loyifunako uyocasha iBolt kumbe Uber kumbe whatsoever kumbe bagrandela imoto lanani kuthi lo muntu ufike nini eJozi isikhatsini awadi 1 2 3 ufika la endlini kude emshiwo Yeah. mara lena ubhadale ibill ya 26000 bayitransferele wena le mali 26100 yeah 26000 encane so ufika la endlini wena bathi kude mathematics awuthi bathi kude mathematics uyangena Uyakhuleka. yeah mara wena ku status yakho uyibushovu tona uyayibona Yeah. kukutshela kuthini wena as a person personally sekunalabanye leba kubona ku status yakho bafuna kuba nawe next week le olen kunothi next week noba nabo sibani yeah anikhulumi ngosi next week no 7 naku yeah hayi Chirunde kuyasebenza wena awusebenzi no when it comes to business no you're not featured you're not featured wena ungahle usilekelela kudlala imali lethu ipoko hayi nakhona hayi lele straight uyayibona hayi lele straight etosala nenjinji ingcono lele straight ukuthi isala nenjinji ukuthi hey lapha kusele ku 150 ngikhiphe 2 rand bathatha 5 times afake isikhwameni yabona nako sala 80 rand afake yabo ngithi ekseni nangivuka nginayo 2300 my brother mina batani bacoca bayi2 basenye yabanika imali yeah ibapha seyaba-blessa basibahambe lana ekuseni yevuka yonke ingekho hard cash next and ayikuzibalala bonke nalo olala ekhaya nalo olala ekhaya ku but ekuseni bavuka wethu le mali ayikho ayikuzibe bayifake account cash umngani hayi manje ngane imali tolo siyende njani ngayo nalo usho njalo uzoya mngani noma yiphi nakwako ayikho phela yathi uzebheka afuna kontekeni bafuna bayibambe ngale tandla tawo mara bahamba nayo emakhaya kanjani angiphela nohamba nayo angithi emakhaya ifike idobhe kwasakonke angithi phela emakhaya ngilakunale fana nani ngilakunala amadloteni khona angithi akazi bani nawo akazi bani ifika ithatha kwasani nakwamamncane lele kameleni lase bedroom nokwa uncle wahwana yanokwa nonke ulenza inkinga wena ulenza inkinga uyilethe endlini wena etincane yokuthatha dini kanti beku-right siphila ngale grant la ekhaya yabona besincenga phela le grant ithi ayifika endlule ayisabonakali the very same day nekaseyilanza bantwana sebethe amajezi bethe icathulo nyana yahwaya le kanti kontekani ishaya kwasani iyaqothula letincane thanza dini ngibonele le video le yalo ntombazane ikhuluma ngokuthi thina sisebenza nalabantu bemasonto ya lo sesi loya lenyanga sisebenza ngalabantu bemasonto
sebenza ngebantu tibeletho tabo Yeah. sithathe ukuthi miscarriage lo mntwana usebenza ki but ungijabulise ngento leyi one my sister ne yeah nakachaza wathi yabona abantu esibasaba abantu abathandazayo yes siyabasaba nami ngithukile Yeah. yabona bengicela ukuthi ungitshela ngokuthi saba baleli sondo leliyasi Yeah. no ubale cishe onke lamasondo Yeah. asi bosibona wow ungitshele straight my Yeah. sister ngathi dinga ngathi Yeah. that's one thing lengithanda you know from that day ngathi lo my sister ngathi ungivulela amanye emehlo kamoya kakhulu nami leyo ngithishile leyo manje nayi into lengifuna sibe lona ngayo how do you know ukuthi the way ngithandaza ngakhona umuntu because inkinga yethu situation into leyo noma uyithandaza Jesu noma uyithandaza uNkulunkulu noma uyithandaza Adam noma ngibani kufanele simthandaze and njani ngilele ngichazele earlier on maphakathi lwati ngathi mina into lebalekile ukuze ukhone kufinyelela kulomzala wakhe so yeah bahlangana cala ngalabakini yeah lolo batiko yes ngabithi Abraham ngamathi yes ngabithi Moses ngamathi yeah cala ngamkhulu Zeblo yeah nagogo anathi kumbe gogo bani yeah ubahlanganise bonke babiti nini labadzala ngicela ukuthi niyongcelela kulomzala wedinsuku lo mzala nakini yes kuthi lesimo lengibukele naso manje asinjinji yeah you understand so bantu sebabafundise into letifile namuhla Yeah. babayengile yakhulu yeah ukuthi mawuthandaza ubona into njani yeah one thing my brother kude umuntu lo wayezulwini kude umuntu lo latikweni ngisho wena lo mbhoro ukukhuluma amasingo athi yena ubuye ezulwini phela abantu bafuna i-content no my brother no sikaboyenga abantu no abantu bafuna i-content yathi ukuthi mina umuntu lengamthemba ukuthi impilo funa siyiphile njani yeah umuntu lo wafa waphinza wavuka sambona sevu simgcwabile simbonile simbone live from a boxing Yes, wabuye wabuya yeah umuntu angasitshela ke lo ukuthi madoda ngale yanyiwe yeah that's true you understand Yeah. hayi lo uhambe yona ukeme abantu bafake imali nani so buye ezulwini umngambuthi kusembhodo ngikuphe ezulwini soba nenkinga sokutshela yeah lethu is a sky le yeah belungu babuyakhona nangani ngamathini nyalo sobahluleka kuye kade nyala basakhona kuye kuye you understand ngoba i-once off kwaphelela lapho bese mabona usibona abatenasi bane-power kakhulu le creator wathi ngibona senephapha lizulu lila kuphi Yes. lila ngaphakathi kuphi amen lizulu ke lelo mabrada yes kude fase ezulwini Yeah. ezulwini washo ngacela and wathi yeah that is why uve bathi uma ufe ngokona noma ufe ungakoni yathi lokona ngo labantu labathi tajane namhla lempilo bebayiphilela emhlabeni kuhlubetela abanye abantu yeah bayinta enye namhla that's why bathi tajane babotokoloshi Yeah. uthunyelwa bona Yeah. babomantindana yeah yabona but if ulwe ufe ukholwa you are at peace la ukhona khona uyini uyingelosi to your family yeah uyakhona bakhomba ubafikele ngamaphupho Yeah. usibukele ngoba nyalo umntwana nami ufuna imali ye-tripping hamba kumali mezibani yeah umtshele ukuthi akwendele so malimezi bani ntombi imali ye-tripping nayo inkinga lenyinto ehlangabetana nayo my brother uthola ukuthi uyathandaza uyaphahla but ngathi kuba worse and utholakala masohamba ufunda uva ukuthi yine umuntu wala ekhayini wathatha lenhlanhla la ekhayini wasebenzisa lamadlulu manje babida ngibida lento yakhe ngihlupheka kakhulu manithola nilo kuba ngcono maniphumile nawe uphelela kuleli sondo leliya ngoba nani nokuya endlini nani mara endlini ebusuku ngiyabuya suke setshendiwe lapho mabara angithi ayikho into lebuhlungu nje ukuthi ulinyade ilunga lemndeni yeah phela uma ilunga lemndeni likhona babita bonke ngilebadi ngani liyabadi bonke yabona icede libatshele ukuthi ngiyamcela ngiyamlicela mabrada ungaya eZambia Yeah. kude yeah lo muntu ubambeke emasense bafathi babambeke emabele yawashila so you understand tendela uyatendela angeke enze that is why mina ngakutshela ukuthi sesiwami lomkhulu ekhaya kwangihlukubetha kakhulu emoyeni athi uyofuya intsha eshibathi ngiyachaza kuthini usho ukuthini uNkulunkulu yena uyofuhlupheka wena uyofuya intsha ufunga nalutho ukhuluma lento lesikhuluma ukhuluma lento esikhulumayo kanti ubuye emaputo ngahamba ngani research ngamtshela
ngathi uma ngimtshela yeah yaqhubeka ngathi mina bawumtshela so net mina ngifuna the TikTok you understand yeah ngeli research after ngithole yonke lento ukuthi wendeni yes la ifamily yabo yeah ahamba ngomtshela ngathi mina kuye ngitholile lento leni yabona bonke leluthe kimi ukutwendeka ngizofa ngihlupheke notatata yondeka kuwe na reverse the case buye as we speak yana kunzima and buka kwendani ubita lamadlota la ekhaya onke yakabita yawahlanganisa kuze kuhlupheke mina you understand yeah ufuna ngihanjele bafati bantwana bangijikele bangani abahlali angibi nemali ngathi ngiyasebenza umsebenzi ophelile kuyabhetha in understand athi mfana wami uyofuhlupheka yangwaka le ndiyamhlupha somuntu uNkulunkulu yini ngihamba ngayithola ngiyithola ngayilungisa ngaspect to the same ngiyabuya senguwe inje yeah yena mina sengiyinja igame yena usengiyoba yinja mina sengiyinja igame manje but yabona ukuthi lesinye isikhathi njengalesimo lesikwenda ukuthi ugcina uba heartless because most of found out ukuthi awukani mina solo mina ngiyahlupheka kanisona njengoba kubuya lamagama okay if mhlawumbe asangakhuluma namagama but mase uhlala phansi ucabanga kan mina ngize ngiyancayela umuntu lo sengabekisa madloda akuvulele akuvulele cobo nanani ube nginomdzala but lo hamba uya ngana so bathi buthi ukulula yena ukuthi athi awuthukale lo ya awumbone ekhaya akasinaki ngiyabekisa mina ngilokutshela lenye into ke lethi okumangalisa lethi umangalisa nebalaleli mina ngakutshela ukuthi kwathi uma kuvela yonke lento leyo li-oli lami lathina lishone lapha eRobs belisele aware oli bilani mara ngitshela ukuthi mina ngakhuluma neli-oli selishonile mara siphendulana ngekuthemba nimlalela ngekathemba kwamangala uma sibedlela sengifonela kwathola bonesi babambethe inhloko so nabodokotela athi ngifuna mfana wami marishonile soshonile umuntu uyabanza naloko umshini ongathi TV lo kancane sekushaya one line ufuna ukukhuluma ngalazo wena yeah ngithamka ku thamka ezeview ngikuhlabile ngamanje nabo cherry siyagroove nani bathi mama kuyafuna driver ebut driver nangifika lapha awusasho uzahamba umbona kusasa ngikwendile konke lokho sibedlela sefona ngathi mangifika ngathi nangifika wasimfana wami wangijaha ngichamka lapha mfana wami ubamisile bonke yena lo sesiwami lo ngikutshela ngayo ubamisile bonke maningi kancane lokho nebantwana bakho ufuna ukukhuluma nawo ngakhuluma nemfana wami nangifika bo uswendana oledi wangiblessa wabaqalekisa bonke ngawantu wabaqalekisa waqeqathula ngitshela iqiniso phela wathi eceda kubaqalekisa aceda ukubusisa mina wathula ngaphuma mina eRobs bakhale bamqamuza tani siyaxolisa ngathi ngiyakuthi kusho ukuthini ngiyakhumbula futhi bengiphethe neHunters Dry ngathi cheers mangami up until today my brother imimoya ebumnyama uthethele oledi ulifaka emgotsini oledi belisebenzela yena ngibona umuntu unendlulenhle usho lapha ekhaya unendlulenhle nani kanti umuntu omzali uyasebenza ikhona lethi ngikhuluma from experience akusabi ukukhuluma lokho no inkinga ngani yatinza bangikhulume lento le kakhulu ukuthi thina every time even noma siya kubo labo bathi balaphi babethi indaba emanga babita ngemanga inyanga ukuthi moya kuye lokutshela ngasibani lo mwiro sekuthini kurere ukuthi uyethi komuntu umlaphi enza bakutshela ngathi sekhayile inkinga sekhayile uyathi ukuthi umuntu ohlakaniphile lo umlaphi enza uyatoyela angeke akutshele ukuthi bozibani bendana uthatha sentele ukusibona ukuthi wentekayo selelo lenyendi ishaya inja phuma emnikani wena nguwe obuya sokugijima lo mntana manje phela sengibona 1 2 3 years okay kahle ngathi bengifuna ukuthi ibonene ngoba benginyenya kuthini ngokutshela ukuthi izibani wendana thathe sibhamu yomdubulo
Uyabona? So mina bengifuna ukukhomba ukuthi kahle kahle inkinga ayikho ekutheni nayo. Yeah, because sine vele sibukeleleka. Yeah, kanti nayo. Bukela, yeah. Uyabona? Awufike ekutheni. Yeah, awufikuthini. Yeah. Yeah. Kunebantu labaphila ngenhlanhla abantu. Eish, Umuntu namhla kasebenzi, zibani uyasebenza akayanga esikolweni. sebeleleni. Uva kwasi umuntu une-degree or une-diploma. Akasebenzi. Mara zibani uyasebenza usebenza e-government complex. Njalo. Degree ngane diploma. Akanalutho. You understand? Bantu abakwadi lo. Uthi bantu ba-operate ngenhlanhla tethu. Yes. You understand? Yeah. But bantu abasukumi babuke ukuthi kanti kahle kahle what went wrong? And ngifuna ukutshela lenye into ukuthi njengabo lebala bona bolomzala ukuthi if batofika kuba kwendele bendele lento lebeyindaba isuke lenkinga icala ekhaya selona kulula ukuthi achubeke nayo but if you strong from ekhaya that's why yafika bounce lo muntu lakubo Phela wena akafuni sometime. Phela yathi ukuthi bolomzala ukuthi kanjani? 10 minutes 15 minutes emningi. Yeah. Ukhona wena. Yeah. Your presence. Yeah. Yabona? Utobatshela la hleli nawo ukuthi coshana lo muntu lo. Jalo umuntu ohambe. Yeah. Oh, Umejinji location. Yeah. Yeah, apathi. ngaba bona sangacosheki. Yeah. Ngena emotweni Yeah. sinje location. Yabona? Mara nento show ukuthi lo akithi. Because umsinze from the moment ufika unyathela phela ukhumbula abantu laba operate banabo mantindane babrada. Ngibo laba operator nini? Yeah. Anibaboni. Yena uyabona. Yeah. So umuntu lofana nami ufike ngibanyathele ene bayakhala ibobe sibani ibobe nyoni besikimanda. You understand? Yeah. And then akasajabula uma abantu bakhe sebakhala phela yalaba mendela imali yabamendela lendi yakhe yabona sekunento njani na shift or kusuke lo muntu lo mendleleni yakhe yabona so uthwala kunjalo mabrada. Yeah. So manje abantu abakwadi ukuthi bathi bosi lo mdzala umdzala wendani kubani fuza khona Umzala ngemali. nawe ndani Mosengela tshwana. phela Yeah. waye ungithengele icathu Hayi. ukuthi kuyabanza ungithengele ijezi Ngiyekela ngentele ngifuna kona ngempela njalo lo. ngiza ngithengele imshibo kodwa anginamshibo Waye ngavulela ibhizinisi. Noma ibaba. That's the thing yo. Noma noma ibhoba shop noma car wash Yeah. usayi ngikuthengele itiprayili tato kuwasha imoto Okay. nemapolish nani Yeah. salothi ibona Okay. ya nami ngiyachubeka inzaba I don't know. senethi ngisilo mdzala. That is my biggest question. Umdzala nawe ndani? Umdzala kubani futhi? Uthola ukuthi ngithi umdzala kumfanyana wangu 90 something wangu 92. And it's in a labo it's in a football from 2000 asinanhlutiyo. It's brave. It's brave. Mara, brother. Uyathi ukuthi kahle kahle I-success it takes you personally. Kahle kahle. Uthi nje kahle kahle utata wena story sakho mina ngifunani. Yeah. And mina ngimbani? Yeah. Ngisukapi? Ngiyaphi? Yeah. Lo ngifuna ngokuthola. Ngifuna sithashe futhi about Macazi. Yeah. Because we have to take into the feeder through Macazi. Hey, my brother. Lento leyo ngiyo into leyanguyisa mina empilweni. Yeah. I didn't know until ngaze ngayibona. Yeah. Mina my brother ngakutshela ukuthi the way bucheri benginabo ngakhona. Yeah. Nokuthi icheri bengingayifuna ngingishaya. Yeah. Yabona? Lokho balula nginemoto ngine style ngiyakhona konke ati you understand? Yeah. But not knowing ukuthi bucheri bahamba nemimoya. Ish. Mina bonke ngilala nawo. Ish. Yabo? Yeah. Lomunye ubuye kubhezezethisi, lomunye ubuye emprofethini, lomunye ubuye enyangeni, Yeah. lomunye ubuye emfuleni, Yeah. lomunye you understand? Yeah. And bonke bethu akubani? Yini? Mina ngiyingwenye ngiyashaya, Mm. ngenkawuzi, Wena ugezi. ngiyageza. No, bathatha inhlanhla, bathatha nalo uthatha kwakhe. Ubona ngathi blind. Mina ngibona ngathi ngithweni. Yeah. And lo nakageza, ubitha yini imali? Nakayibitha, ivaleka ngalakini. Yeah. Lo uyageza ubitha inhlanhla. Yena njani? Ivaleka ngalakini. Ubitha, you understand? Mina ngibonge ukuthi yakena ngiyashaya. Yeah. Yakena ngiyashaya. Yeah. Until tonke letinto tonke nemimoya yathi mboya yasihlala phansi bodi. Yeah. Because ngani sifunza lesikhathi vele konke kuphelile. Uyayibona? That's when ufuna ufune wena. Ngathi madoda. Mina le mthwembo sosengiqhomela la ngilo. Yeah. La ngasukuma khona. Yeah. Afuna uyibukisa kahle le nto. Sekuqhumela liphela mina. Yeah. Leli nibe ngiliqhomela lona lingifuna. Life has changed. Hamba ngayihlola basi indaba ila. Yeah.
but ngakhona kwena njani amabrada Mm. kuyilungisa i-secret engikutshela yona namanje Yeah. ayikho into lemnanzi Mm. empilweni lo ngayi-enjoy impilo yakho njengokuqhomela umfati Kahle ne? I'm telling you Yeah. yabona na ufuna ukuphumelela empilweni stay away from bantu besifazane Yeah. ngisho akufuna akufensa Mm. na ufuna ukuphila nemfati Yeah. manje Yeah. athi yena nguzibani Mm. yena vele yakufuna njani Yeah. into yokuqala ufuna uyisesha Mm. sesha spirituality sakhe Mm. ukuthi ngoba khona ukuthi yena noma ungamsesha umtshela ukuthi right Mm. but ekhaya kubo baloya Mm. mkhulu wakhe bekaloya Yeah. gogo wakhe bekaloya Mm. yena unayo that's why ngoba umuntu unenhlanga emthethini Yeah. yabo akusithi ngoba namhlanje sesigeza ngabo form part Yeah. nabo what Yeah. tenda umuntu abemuhle yabona Mm. but yenhlanga emthethini It's is there born, yeah. uve bathi uyavuka ebusuku Yeah. phela ukuthi lo muntu uyaloya akade naye Yeah, she's not aware. yeah she's not aware Mm. marumangale ngabo 2 ekseni uyehle embhedeni yochama nawubuye umthole yabanzi Mm, yabanzi. begijima la emakhaya abantu na she's not aware Mm. that is why it's very much important because nyalo a woman to be involved with a woman Mm. check her spirituality sakhe Yeah. qala Usheka kuphi njani futhi? hayi kusinya daytime Yeah. ngiba noyithu Yeah. nani Yeah. yena sesha Yeah. who are you Yeah. yebo ngimthobile khoza Yeah. all right Mm. ngibani mkhulu wakho Mm. hayi mama banitalela what Mm. Negros kuphi Mm. emaplazini bashifta and what basonzela batohlala kuphi nani then kwendekani lana angizomuntu nesikhathi esiningi Yeah. sokuxoxa Mm. yabona Mm. okay uma mkhulu aniqosha athatha gogo lomunye Yeah. nakushona gogweni gogo angithi okay kwendekani after that konke lokho ufuna ukwazi Mm. angizomuntu ufuna bemfati wakho Mm. ufuna ukwazi Manje inyalo phela abantu benyalo abasanayo information leyo. Even labanye labakhona ma 90 something, 80 something abasanayo information leyo because basuka emakhaya bongena emalokishini. Noma bangena emalokishini bangena lo multiracial schools. nakafuna kuba mfati wakho amabrada uyifuna sayithola nakafuna kuba umngakho Yeah. asiyena soyakuthanda velena ufuna kuphila nawo Mm. utohamba straight la yasuka khona Yeah. kwendekani angeke kwendeke maluma ngabe khona Yeah. tobachazele ukuthi kwendeka so sewena as a man Mm. phela remember one thing Mm. wena as a man wena uNkulunkulu wakhe Mm. wasemhlabeni Yeah. yabona Mm. wena as a man Mm. you will make a research Mm. udige uyifunde ukuthi okay shuthi kahle labantwana ezisitukulwane Mm. banayo le case na Yeah. noma yagcina Yeah. ngoba ukhumbule khona ukuthi leminye imindeni yafa kubalwa timfuyo Yeah. kubanga tindlu kubanga timali Mm. kubanga amafa Yeah. you understand Yeah. wena as a man Mm. ihloleni ukuthi does it affect me or her Yeah. as my partner na Kahle. yabona Yeah. uthi okay mina nalo isibekaphi Yeah. ngoba mina lo ngifuna kuspenda impilo yami naye Yes. but isibekaphi yonke lento ngiyayiva yonke le history Yeah. because lo kufuna kube nebantwana naye Mm. kube sidukulwana ngithi Yes. but manje before le ndethu siyiqala Mm. isibeka umephi yena kuyo yonke ngiyayiva yonke le history Yeah. yabo Yeah. umephi ngila sekungena sinto khona mabrada awuloya uthakathi Yeah. ngila sinto khona ngila ukhulumisa labanikati Mm. bayonke lento ukuthi Yeah. yahamba njani Kahle. you understand ukuthi majaha Mm. phela lo benikubanga Yeah. inkomo you understand abamanje ukutshela ukuthi uthenga inkomo yinye Mm. uthenge ingulube yinye uthenge imvu yinye uthenge imbuti yinye uthenge thuti inkukhu uyabona bakubidela konke wena njani ulanza yonke le mfuyo yalo muntu lo wakwata lebambulala nani uyathenga tonke angizolufuna lo mfati Mm. yabona Mm. basithenga tonke leti into leti sekwendiwa emsamo so naloku ngilathi into yakhe tonke kakhona My brother asiyivale silishonile. Safuna part 2. Part 2 safuna singene deep. asitongela We religions, ngene deep kwesintu. Yabo, ngene deep kuma relationship Yeah, yabo. So yeah. starts ngasikhathi vele. Akunankinga. Lama episodes kusafuna siwena. akulankinga abantu abakhomente Yeah. Yeah, we need more comments out. Yeah. Yeah, abantu ba subscribe. yeah Yeah.
lokuningana because thina sidinga nama-subscription ma-like ba-comment ngikho lokubalulekile thina sitobaweta Yeah, sitobaweta mina ngikhona kuyo yonke le ndlela ngikhona tu kwesikholwa Yeah. ngikhona esintwini Yeah. ngitobaweta mina Kahle kahle. ya lo bangangicabanga ukuthi ngilona Yeah. yabona Yeah. no No, vele lo ngamcabanga nguye lo wento engayindendeka. Hey.